Mwaramukanye Imana abakunzi bagaseke k'amakuru mu karere. Inkuru igezwe aka kanya ni inkuru y'ituruka ry'ibisasu mu Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye Imana kubana n'u Burundi nyuma yo ku iki gihugu gihuye n'inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'intwaro zirakongoka. Umukuru w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye Imana kubana n'u Burundi nyuma yo ku iki gihugu gihuye n'inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'intwaro zirakongoka. Inkongi yabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 31 Werurwe yibasira ububiko bw'intwaro buri mu kigo cya gisirikare kizwi nka Basegerere mu gace ka Musaga i Bujumbura. Igisirikare cy'Uburundi na Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu byatangaje ko yaturutse ku kibazo cy'umuriro w'amashanyarazi. Mu butumwa Perezida Ndayishimiye yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa X mu ijoro ryo ku itariki ya 31 yihanganije abarundi ndetse asaba Imana kubana n'u Burundi. Ati nihanganije abagize ibyago biturutse ku muriro wadutse mu bubiko bumwe bw'ikigo cya gisirikare, duhumurije abarundi bose. Inzego z'igihugu ziri gukora ibishoboka byose kugira ngo zitabare kandi zikomeje kurinda ubusugire mu buryo Imana irinda Burundi. Inkongi y'umuriro yateye guturika gukomeye kw'intwaro zari muri ubu bubiko ndetse byumvikana mu bice bitandukanye bya Bujumbura. Bibisebuze ko byageze saa 4 n'igice za nijoro hari ahacyumvikana urusaku rw'imbunda. Uku guturika kwateye impagarara n'ubwoba muri Bujumbura ndetse abantu bamwe bagaragara basa n'abahunga. Bamwe mu baturage begera ikigo cya gisirikare cya Base bavuze ko inzu zabo zangiritse ndetse bamwe bava mu ngo zabo bahungira mu tundi duce tw'uyu mujyi. Bimwe mu bisasu byaturitse byaguye ku nzu zo muri quartier za Kinanira 3 na 4. Hari kandi byageze muri zone Ngagara quartier NF mu birometero birenga 5 uvuye impanuka yabereye. Kugezwe ntiramenyekana ingano y'ibyangijwe n'inkongi y'umuriro ndetse ntibizwi niba hari n'abayiguyemo. Mu bitangazamakuru byo mu Burundi nka SOS Media, mu gihe iyo nkongi yabaga byari byatangiye kuko abaturage bamwe batangiye guhunga batinya ko ibintu bishobora gukomera. Bamwe mu baturage bemezaga ko imirwano irimo kubera mu bigo bya gisirikare bihereye muri zone Musaga mu majyepfo y'umujyi. Bavuga ko iyo mirwano iri gukoreshwamo na za bombe. Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu Burundi yo yari yavuze ko ari inkongi y'umuriro yadutse mu nkambi ya gisirikare ahitwa Musaga, isaba abaturage gutuza. Bamwe mu Barundi bazwiho kutavuga rumwe na Gitega baba mu buhungiro bari batangaje ko hashobora kuba habaye kudeta muri icyo gihugu, dore ko bavuga ko mu mujyi wa Bujumbura muri rusange ibintu bishobora kuba byifashe nabi. General de Brigade Gaspard Baratuza uvugira igisirikare cy'u Burundi yabwiye BBC gahuza umuryango ko depo yagize ikibazo mu kigo cya Kambase. Mu butumwa bwanditse umuvugizi w'ingabo z'u Burundi yavuze ko ububiko bw'intwaro za gisirikare bwaturitse kubera ibibazo by'umuriro. Abaturage bo mu Burundi begereye Kambase bavuze ko inzabo zangiritse, bamwe bavuye mu ngo zabo bajya mu bindi bice bitandukanye by'umujyi wa Bujumbura. Mu itangazo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi yakizagaragara yasabye abaturage ba Bujumbura gutuza ngo bataza kugira ibindi bibazo batera ko byabaye byarimo bikurikiranwa. Igisirikare cy'u Burundi cyasabye abaturage kwegera ibice byegereye iyo Kambase mu gihe inzego zibishinzwe zirimo gutabara. Kambase ngo iri hafi cyane ya gereza nkuru ya Mpimba muri Bujumbura, iri hafi kandi y'imihanda ituwe cyane muri Bujumbura. Ibyongere bwo gukora babagize ikibazo nta muntu uratangaza ko yaba yapfuye kubera iryo turika ry'izo ntwaro. Hari abategetsi batanze ubutumwa bw'ihumure kuri Perezida Ndayishimiye nka Perezida Mahamat Idriss Deby Itno wa Chad watangaje ko yavuganye na Ndayishimiye akamumenyesha ko ikipe y'igihugu ya Chad imaze gukina n'i Burundi kandi ngo ikipe itekanye. Iryo turika ndetse n'umurongo byamaze amasaha arenga 2 mu Burundi kandi ngo byerekanye ko cyari ikibazo gikomeye cyane ngo byateye kwibaza icyabiteye. No bwa mbere mu Burundi habayeho guturika k'ububiko bw'intwaro kuva igihugu cyabaho. Kambase ni ikigo cya gisirikare gisanzwe kibikamo ibirwanisho n'ibikoresho bya gisirikare harimo n'ibiryo. Mu bisanzwe amabombe mine n'amagrenade, ibisasu n'amasasi matoya yibere mu bubiko bigafatwa n'umuriro biturika mu buryo bukomeye kandi ibishashe byabyo bishobora kugera kure. Muri iyo nkambi kandi ngo basanzwe harimo na sitasiyo y'ibitoro inywesha imodoka za gisirikare. Ibintu ngo bishobora kongera uguturika ndetse n'umuriro ukabije. General Baratuza bw'ikinyamakuru BBC ko inzego zibishinzwe zirimo gutabara. Ku rundi ruhande ariko amakuru atandukanye anemezwa n'amwe mu bagize inzego z'umutekano z'u Burundi avuga ko kiriya kigo cya gisirikare cyahiye nyuma yo kugabwaho igitero cyakozwe hakoreshejwe drone. Ni igitero cyahiye imbunda nyinshi ndetse n'amasasu ndetse ngo hari n'amakuru avuga ko mu byayi haba harimo na za drone zibitswe muri kiriya kigo. Amakuru kandi yavuze ko byabaye Bujumbura byasiye hari n'abantu bapfuye abandi barakomereka gusa umubare nyawo bagizweho ingaruka n'icyo kintu ntabwo uramenyekana. Biravuga ko muri gereza ya Bujumbura izo nka Mpimba hari abagororwa bagera kuri 6 baba bapfuye nyuma y'ibisasu byaturitse. Mu duce twegera habera ibingibi hagaragaye imvururu zitandukanye zirimo n'impanuka zoroheje zo mu muhanda aho abantu bihutiraga guhunga bagereza kwirinda ingaruka z'ayo masasu. Umuturage mu gace ka Kanyosha yavuze ati ngeze mu rugo nsanga abana banjye bahunze sinzi aho bagiye. Agaragaza ko abaturage benshi bari mu gihirahiro n'ubwoba bukomeye. Amakuru aturuka hafi y'inkambi ya gisirikare ya Kambase avuga ko ngo ari inzu zangiritse mu gihe abandi baturage bahisemo guhungira mu bice by'umujyi batekereza ko bifite umutekano kurushaho. Ibice bya Kinanira 3 na 4 nabyo byavuzwemo kugwamo ibisigazo by'ibisasu byangije bimwe mu bikorwa remezo n'ingo z'abaturage. General de Brigade Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yavuze ko ngo depo yagize ikibazo mu kigo cya Kambase. Amakuru ava i Burundi ava mu bitangazamakuru bitandukanye
bitandukanye agaragaza ko iryo turika ryatangiye mu gato ya saa moya z'ijoro ndetse uburemere bw'ibyo bisasu bwangije inzu zituranye n'ikigo cya gisirikare byaturikiyemo. Umukuru w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yihanganije abaturage b'igihugu cye muri ibyo byago. Umwe waturiye ibyo byabereye avuga ko guturika kw'ibisasu kwamaze hafi amasaha 3 kuko buri minota nka 20 hari ibintu byaturikaga. Yemeza ko ari umuriro n'urusaku rwinshi bumvise aho bari barere hitwa kuri Kinanira ya 3. Ndayishimiye yaje gutangaza ko ibintu byasubiye ku murongo, urusaku rwahosheje, asaba abaturage gutuza. Abaturage bo mu gice byabereyemo batangaje ko byabaye byabakuye umutima ubwo babura bataki cyane ko byabereye mu murwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura, umurwa mukuru mu bya politiki kuri ubu n'Igitega. Ibisigazwa by'ibisasu byageze ku nzu ziri mu duce twa Kinanira ya 3 na 4, ibindi bigera muri zone Ngagara quartier NF ku birometero birenga 5 nkuko babo bivuga. Imfungwa muri gereza nkuru ya Mpimba zakomeretse mu iturika ridasanzwe ryabereye muri Kambase. Amakuru yavuze ko hari n'abarashwe bashaka gucika iyo gereza yejyanye n'umvikanye iturika ririmo na za bombe. Abashirikare benshi ngo boherejwe ku Musaga. Ahandi Bisamago cyangwa Leopard bya Kongo Kinshasa byajeje ikigihugu umwanya mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi yo gutsinda Ligue Boys ya Jamaica igitego kimwe ku busa Iguadalajara muri Mexique. Uyu wari umukino wa kamarampaka wo kubona ikipe za nyuma zibona itike y'iyi mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi izatangira umezi 2 n'igice ari imbere. Iminota 90 y'umukino yanjye amakipe yombi anganya ubusa ku busa mu gice cy'inyongera ku munota w'ijana. Kuri koroneri ya 5 ya Kongo Kinshasa, myugariro Axel Tuanzebe yatsinze igitego n'itako nyuma yo kugenzurwa n'umusifuzi Kiremero. Kongo nizabihagarariye akarere ka Afrika y'Iburasirazuba no hagati mu gikombe cy'isi cy'umwaka kizabera mu gitandukanye muri Mexique, Amerika ndetse na Canada. Mu rugendo rugana hano Kongo Kinshasa yerekanye ko ari ikipe ikomeye kuko yakuyemo bihanganye bya Afrika nka Nigeria na Cameroon nubwo abanje kugurwa cyane n'imikino mu matsinda. Mbere y'umukino wo mu ijoro ryo kwa kabiri, perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi yahaye ubutumwa bwo guha imbaraga iyi kipe, ayibwira ko twaye ishema ry'abanyekongo barenga miliyoni 100 n'icyizere cy'abaturage bizera impano yabo. Ati ubutwari bwanyu n'ubwitange bwanyu turabitegereje. Iyi kipe y'igihugu ya Kongo irangajwe imbere na kapiteni Chancel Mbemba si ubwa mbere igeze ahangaha mu 1974 ubwo yitwaga Zaire kandi itegetswe n'amabuto Seseko yagiye bwa mbere mu gikombe cy'isi cyabereye mu Budage bw'Uburengerazuba. Icyo nicyo gihugu cyonyine cya Afrika cyari cyaserutse. Leopard yerowe na kapiteni Mwamba Kazadi, umwe mu bakinnyi bakomeye b'icyo gihe, yari yabonye itike itsinze Maroc ariko kugezeho byari byarayikomereye mu itsinda yari kumwe na Ecosse ndetse na Yugoslavia na Brazil. Zaire yatsinzwe imikino yayo 3 harimo no yahuriyemo n'akaga ubwo Yugoslavia yitsinaga ibitego 9 ku busa. Nubwo ubyishimo n'ishema ari byinshi ku bakunzi b'ikipe y'igihugu cya Kongo, akazi gakomeye kari mu gikombe cy'isi nyirizina kizatangira mu kwezi kwa 6. Kongo Kinshasa winjiye mu itsinda ririmo Portugal, Colombia na Uzbekistan ndetse umukino wayo wa mbere uzawukina Portugal kuri NRG Stadium mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas muri Amerika. Umugabane wa Afrika mu gikombe cy'isi cy'umwaka utaha izahagarirwa n'amakipe 9 ariyo Algeria, Afrika y'Epfo, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Congo, Ghana, Misiri, Maroc, Senegal na Tunisia. Mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko Amerika irimo guhanahana ubutumwa na Iran ndetse iherezo ry'intambara ryegereje. Yabwiye umunyamakuru Sean Hannity wa televiziyo Fox News muri Amerika atera ibiganiro birimo kuba birashoboka ko mu gihe runaka habaho inama itaziguye, buri gihe ibyo tuzaba tubyiteguye. Ariko yongeye ko Perezida Donald Trump atazemera ko ibiganiro by'urwirurutso bikoreshwa nk'amayeri yo gutinza yo kugira ngo ikindi gihe kibe gishira. Nubwo Minisitiri Rubio avuga ko adashaka kuvuga igihe intambara izarangirira, muri iki kiganiro yabwiye umunyamakuru Hannity ati dushobora kubona umurongo wo kurangiza. Rubio yanenze umuryango wo gutabara no Burayi na Amerika utani, avuga ko Amerika ishobora kuyongera kusuzuma niba umuryango wakoreye iki gihugu neza mu gihe runaka ugikora iyo nshingano. Yabwiye umunyamakuru Sean Hannity wa televiziyo Fox News muri Amerika atera ibiganiro birimo kuba birashoboka ko mu gihe runaka habaho inama itaziguye, buri gihe ibyo tuzaba tubyiteguye. Ariko yongeye ko Perezida Donald Trump atazemera ko ibiganiro by'urwirurutso bikoreshwa nk'amayeri yo gutinza yo kugira ngo ikindi gihe kibe gishira.